I'm going to be doing a 30-day challenge. This is inspired by Amar Brzovic, aka Amar Brzi. He is doing a 30-day challenge where he is going to try to speak Bosnian every single day for 30 days to get better and perfect his Bosnian language. I figured, why not, let's do the same thing for Serbian. Tako da, ljudi, evo sad krenem s tim. I ništa, kao svaki dan ja ću da kačim kao kratki snimak i ja ću to samo jedan put da snimim, tako da sve greške što ja pravim, to ću sve biti kao te nekako prirodne greške. I to je point ovoga, mislim da bi znaš, kao da snimim sebe i da vidim gde još mi fali, gde još moram da ne znam, da kažemo da popravim svoj jezik. Tako da, ništa, jedva čekam da vidim kako će biti sad kao ova vežba. I naravno, za sve greške što ja pravim, ako možeš u komentarima da me napišeš, kao da me ispraviš, to bi bilo super. Tako da, ništa, ali za prvi dan to je to, ljudi. Ajmo, vidimo se sutra. Ćao.